Muraho neza abakunzi ba Jove Official 30 turabashuje aho muherereye mwese. Rero tugiye kubagezaho amajwi ya Colonel Rugabo yakoranye na Scovia mu bundi buryo tunabisesengure uko mubyumva. Scovia yahamagaye Colonel Rugabo, reka tumumvishe iri jambo. Kwa mambo ambayo tunakuakana tuko nasema hapa, wamoja wanapia wanatutukana eti tuko nasema bongo. Nyuma nitaongea mulugha. Mwumve Na wengine waweze. Impamvu ushize muri najwi ry'umwana w'umukobwa nuko abantu benshi baragiye bakata utuntu Rugabo yakoranye na Scovia, ariko kandi ntibumva eske kino kiganiro yavuze iki, ahubwo bakata ahantu hamwe. Niyo mpamvu mvuze ngo reka rero, hari abantu benshi byagaragaje ko Rugabo wenda ari gutabaza. Nta training wingi mufite cyangwa se hakorerwa imyitozo ya gisirikare ku buryo mukomeza kubona abasirikare biyongeraho. Ikindi ngira ngo bigaragara ko iwanyu abantu bahasigaye batari abarwanyi, ngira ngo ni abagore n'abana n'abasaza. Kandi iyi ntambara hari abo yaka ubuzima, abasirikare banyu bapfa, hari abakomereka n'abashobora kugira izindi ngaruka nyinshi zikomoka kuri iyi ntambara. Bakaba baza hano, training irahari, training yatwirwaneho yabayeho imyaka n'imyaka. Icya kabiri, tabasha gukomeza kuba abasirikare. Ubona mutazarwana leta zombi nk'uko babivuze n'abandi bafatanyabikorwa bayo, igihe kikazagera mukisanga mumaze gushira, noneho bakahafata. Ubundi abanyamurenge, ubundi urubyiruko rw'abanyamurenge benshi mbere y'uko n'intambara zibaho, benshi bagiye gushaka ubuzima, benshi bari barahunze, benshi bagiye no gushaka n'amasomo, bitewe n'uko iwacu twakuriye mu cyaro, hatari amashuri, hatari education iri karifiye. Wenda abanyamurenge benshi intambara zagiye zibaho, benshi bari mu mijyi, ariko intambara yatwirwanaho itangiye, benshi bavuye Kenya, bavuye Bugande, bavuye mu Rwanda, bari n'abavuye za Canada. Uyu Colonel Rugabo ubwiwe yavuye Canada, baratabara. Bamaze gutabara, batabara cya gihe nyine cya Colonel cya General Makanika. Abantu benshi urubyiruko bisobanura iki? Abanyamurenge bagize gute? Barabyaye, bafite abasore hirya no hino, nicyo bishaka kugaragara. Ariko rero ndumva ikibazo abajije, atari uko babatsinda, ahubwo ari uko wenda mwashize mugenda buhoro buhoro kuko mudafite icyo twavuga. Mutazarwana leta zombi nk'uko babivuze n'abandi bafatanyabikorwa bayo, igihe kikazagera mukisanga mumaze gushira, noneho bakahafata, atari uko babatsinda, ahubwo ari uko wenda mwashize mugenda buhoro buhoro kuko mudafite. Kino kibazo Scovia amubajije bisobanura iki? Ati ko mbona katwumve. Kandi iyi ntambara hari abo yaka ubuzima, abasirikare banyu bapfa, hari abakomereka n'abashobora kugira hari abasirikare bapfa, FARDC irapfusha, twirwanaho irapfusha, kuko ni intambara. Babanze bacumve neza, ni ukuvuga ngo FARDC irapfa na twirwaneho irapfa, ni intambara. Ni nacyo Rugabo yamusubije hano, kuko ibi bintu birumvikana exactly, kuko ni intambara, lazima bose bapfe. Ingaruka nyinshi zikomoka kuri iyi ntambara, bakaba batabasha gukomeza kuba abasirikare. Ubona mutazarwana leta zombi nk'uko babivuze n'abandi bafatanyabikorwa bayo, igihe kikazagera mukisanga mumaze gushira, noneho bakahafata. Ese abanyamurenge bashobora gupfira gushira? Ni ukuvuga ngo nimba twirwaneho ifite abasirikare 500 cyangwa se ibihumbi 500, hagapfa 500 cyangwa hagapfa 200 cyangwa 100, abasimbura abo basirikare, nicyo ashaka kuvuga, ni bande basimbura abo basirikare bapfuye? Ati se timuzarwana gushira? Wo kwibaza, buri munyamurenge wese afite kino gisubizo. Nimba twirwaneho ipfusha abasirikare 100, leta ya Kongo igapfusha abasirikare 100, leta ifite ubushobozi kuko ifite coalition nini cyane, ifite abarundi, ifite FDLR, ifite Mayimayi, ifite na FARDC ubwayo. Abo ni abakorera muri groupe ya FARDC. Twirwaneho niyo mpamvu yabaje, igihe leta yapfushije abasirikare 200, wenda avuga ati leta ifite ubushobozi, ejo izazana 500. Twirwaneho nipfusha 100, ejo izazana bangahe? Nicyo ahantu rero Rugabo ashaka kumusubiza. Mwumve, ari uko babatsinda, ahubwo ari uko wenda mwashize
atatari uko babatsinze ati ahubwo mugapfira gushira. Umva? mugenda buhoro buhoro kuko mudafite abashya biyongeramo. Icyo twavuga Ati mugapfa buhoro buhoro kuko mudafite abasha biyongeramo. Mugapfa kuko mudafite abasha biyongeramo. Eske twirwaneho? Eske nta basirikare bari kwiyongera muri aba ngaba? Eske urugamba rufite cause, rufite impamvu. Gutsinda kw'abasirikare ni ku bwinshi bw'abasirikare cyangwa ni tactique cyangwa ni cause, ni umutima? Kubera ko ntekereza leta ya Kongo ahantu yagiye iva hafashwe na M23 za Goma na hehe na hehe na hehe. M23 ntabwo yari ifite basirikare benshi kuruta abo leta ya Kongo ifite. Leta ya Kongo dore ko yaniyambaje n'ibindi bihugu bitandukanye. Yari ifite Sadeke, yari ifite Abarundi, na n'ubu baracyahari, Abatanzaniya bari bose, ariko baratsinzwe, barareka, barahunga. Umva aka kantu rero ahangaha, barahunga. Umva iki kintu Sikovia mubasha aho Rugabo, ukatwumva ibyo Rugabo avuze. biragoye kuko bivuga bazavuga ngo ntawe usangira n'udakoramo. Uko batwica ariko tubica, ariko twese turapfa, yuko ni intambara, ni amasasu, ni ugupfa. Ibyo ngibyo ni ukuri. Ni ukuvuga ngo tuba tubura abantu, uretse n'abapfuye n'abakomeretse, abo bose ntibe babisubiye ku rugamba. Wa mubare wacu nimba twari dufite 50, iguma imanuka. Ariko ati wa mubare wacu, ati ko ni ukuri, ati wa mubare wacu ugenda umanuka. Bisobanura iki? Bisobanura ko abo bantu bakeneye renfort, bakeneye ko abanyamurenge batabare bene wabo batwirwaneho. Icyo cyo bisaba bizo. Uvuga ngo umubare watwirwaneho uramanuka, ugenda umanuka. Aha, abaye ari wowe wakora iki? Option yacu abaye ari wowe wakora iki? nta yindi option dufite niyo kurwana kuzo. Icyo Rugabo, abantu badukurikira kuri Jove Official 30, ikintu gikwiriye abanyamurenge hano ni iki? Ko leta ari leta, ifite ubushobozi, ifite power, ifite amafaranga, ifite buri kimwe, ifite n'abandi yakoresha benshi cyane. Abaye ari Rugabo, abaye ari abaturage bari mu Minembwe, bakora iki? Wowe wakora iki ari wowe biriho gutya? Umve kugeza ku wanyuma yuko nta kindi dufite, nta handi dufite ni kubona n'ubwo butabazi. Nta naho twubona kugira ngo tubane n'abazera n'abo basore bari hirya no hino, yewe n'uwo kwitanga kumva kuko abishaka ntashobora kubona n'iyo nzira ashobora kunyuramo kugira ngo azaza dufite. Rero nta kindi dufite, icyo dukora twebwe dukomeza turwana kuzogeza ku wanyuma, baza kwica abaturage bacu ari uko twashize. Iyo bazaza kwica abaturage bacu ari uko twashize. Ati yewe n'ubashije gute, n'ubashije kuvuga ngo reka tabare, yacahi, inzira irihe? Ibi bintu eske inzira irafunze? Nta nzira ihari yo gutabara twirwaneho, yo gutabara ababyeyi bo mu Minembwe. Ni ukuvuga ngo iri korotiri irafunze. Aha niyo makuru, nta nzira ihari. Ntabwo nabasha kubimenya neza, ariko ntabwo ngoma no kubyumva kuko niwe ubirimo. Birasora kuko nta nzira ihari yo kugira ngo abantu batabarwa. None ari wowe wakora iki? niyo option. Kindi cya kabiri, ntidufite n'inzira, ntidufite naho dushobora kuba twavuga toke noneho birananiranye mu gihe dufite ingabo ntoya, reka tuzinyuze ahantu hatoya kugira ngo tuzozitware tuziserutse ahantu zenda zozoseruka ku mupaka w'u Rwanda cyangwa w'Ubugande. Iri jambo abantu bararikase, ati dufite n'inzira zo kuvuga ngo tuzafate abasirikare tubajana ahantu wenda bazaruke mu Rwanda, i Buganda cyangwa se muri Angola. Aba bantu bafashe ko uyu mugabo ari gutabaza ko ibihe bikomeye, exactly ni intambara. Twabonye itangaza rya FARDC ko iri gukontorora Minembwe, yiko ariyo yafashe Minembwe. Reka wenda tunarisome naryo wenda abantu bumve ibihari. Kubera iki avuze aya magambo? Ntago ndi busome rwose. Iravuga gutya: la mise en jour opérationnelle opération Sikora de Sud Kivu au plateau Minembwe, FARDC
les plaines et les contrôles de Minembwe centre. Iri ni itangazo rya FARDC ivuga ko numvise na Kongoro ari kubivuga yuko Minembwe iri contrôle na FARDC. Ibi rero dusa nkawe mugomba kubyibazaho igihe Rugabo ati none asa ari wowe wakora iki? Niki Rugabo yakora ko intambara abaturage bimeze gutya? Reka twumve ijambo rya Makanika. Tekereza ko Makanika uyu mugabo ateye ubwoba mw'abantu mwe, yavuze amagambo nyuma y'imyaka n'imyaka agenda asa. Uyu mugabo yari umuhanuzi ukomeye, kandi ntekereza ko nta munyamurenge utemera Makanika, kuko amagambo yiwe yonyine ni ihumure mu bwoko bw'abanyamurenge. Reka tumwumve. Ntimutekereze ko tugiye kuva muri kino gihugu watajenga nchi. Ati bakuri fore babiri wakufe, watatu wasonge, watajenga waliobaki watajenga waliobaki watajenga nchi. Wawili wakufe, watatu wasonge, wenye watabaki watajenga nchi. Iyo ni slogan y'abasirikare, nibwo buzima bw'abasirikare. Uyu mugabo ni umusirikare lazima avuga. Aho katumwumve. Abantu bahumurike. Nuvuga ngo nta ntambara mugiye kurwana kuruta iyo mwarwanye. Nuvuga ngo abanyamurenge ubuzima bwabo ni intambara, babayeho n'ubundi bari mu ntambara ziri politike z'ubwoko mu buryo bumwe ubundi tudashaka kugira ngo twongere kandi tubigaruremo cyane. Nta ntambara mwarwanye kuruta iyo mwarwanye. Aho nimubona igitero kivuye mu ijuru, mwese muzarambike. Ati igitero nikiva mu ijuru muzarambike intwaro hasi. Atari ko abantu bava inyama n'amaraso, lazima pamba tu bampa. Ati wambaye agahu k'imbeba, yenda ashaka kuvuga uburyo wenda abantu bakoresha ibintu by'uburozi n'ubupfumu. Uyu mugabo yari afite kwizera bikomeye cyane. Noneho ari ahantu nshaka kugira ngo tutatugenda neza neza. Reka twumve ijambo rya Manyota. Manyota aravuga ati Minembwe yabaye libere, kandi Minembwe buriya niyo yari irimo iriya ntambara yose yo muri Est. Iyi ntambara yari ifite imijyi ibiri ikomeye, Rubaya na Minembwe. Exactly. Ibi rero bigaragaza iki? Ati buriya ntago bihuye na za Bukavu na za Goma, kubera ko leta ya Kongo yagiye yashize imbaraga cyane ku baturage ba Minembwe kuruta za Goma, kuruta za Bukavu. Ni ukubera iki? Bisobanura iki? Bisobanura ko ari rwa rwango rwa leta, ari rwa rwango rwa leta ku banyamurenge, ku baturage bayo. Imbaraga itigeze ikoresha za Goma na za Bukavu iri gukoresha mu Minembwe. Bisobanura ko hari ahantu habaye intambara ikomeye cyane, ikomeye ku bwoko bw'abanyamurenge. Iyi itigeze iba, kandi murabizi ko neza abanyamurenge nibo batuye muri kara gace ka Minembwe bonyine gusa, ni nabo bantu bari kumwe na twirwanyeho. Ariko i Bukavu n'ahandi hari andi moko atandukanye, kubera ko leta ya Kongo itigeze ishyira imbaraga nyinshi cyane mu Minembwe, mu Goma na za Bukavu, ariko ishyira imbaraga nyinshi cyane hehe? Mu Minembwe.
bisobanura iki? Baravuga ngo ni bwa bugambanyi, ni bwa bwicanyi bwa leta ya Kongo ku bwoko bw'abanyamurenge. Abanyamurenge benshi bibaza kino kintu, impamvu leta ya Kongo yashize imbaraga nyinshi mu Minembwe kuruta ahandi hose. Murabyumvishije rero, nta kindi mpamvu niyo, ni ubugambanyi bwayo uko bivugwa. Ariko dore kandi kaje gufasha zavuze byinshi byiza kandi bitangaje mu ijambo rimwe